cái phần đó tên nó dính cặp mà thôi gì to thôi cả nào class here 6:30 to 7 आ गई थी 6:30 to 7:30 AM ना पहले क्लास नहीं जी होते ना शाम से जी लो या जिनका ला नंबर थोड़ा ने तो निया मैं चमचा खत लाते मैं से पे हाँ very basic मोमो लाते ना तो निया basic तीचो plus minus multiplication addition त्यो अन्य हम नहीं लो ना अब आन ले इसलिए बात है इनसे तरीका ना arithmetic आहे जी बैंक SSC दंग नो CPO पे हम एक्सेट्रा दंग दंग हुआ जी कॉमन टॉपिक देना अब आना एडवांस किती अलग पे SSC आदि है ना हिची चाहिए फल ले वो जो कोई लुट जो हिचा ही हमारे से पेना पियूं दाम number system ना number system अब आना percentage profit and loss दियो ना आज पे वो जो exam में देना चाहिए percentage profit and loss अब आना ratio and proportion R and P ते ताई ratio and proportion time and work sungai time and distance हो जाओ सब पे time and distance allegation and mixture दियो allegation and mixture अब आन ले P के बाद दम चाहिए pipe and cistern कितो ही time and choose में कोई होते हैं simplification ना etc. This is a number system I have at the advanced also geometry so here being ane ko khatam ki dong pan da so na area ho na geometry sunga he paham mensuration so means hota geometry bana mensuration geometry triangle tyo circle tyo ya mensuration area was also taught volume tyo abana trigonometry na trigo he only SSC bo hong ji cho khan be ngai ki dong be nai lo chana cho no khalang pe na ba do azam bana algebra he chana yang za sa thi chana za sa ta te ko he algebra chang he be ngai yang poimo abana ipi vanam di data interpretation chi bank to SSC azau na aban le hapheu mam ahlampia circle geometry aro ta ahlampia chi topic si cover hoten na evanga hijite ni hi hichalanga hi unke cover da ratio proportion helwa arithmetic langa na arithmetic langa jate ni unke cover le jinam tile dia hi percentage ki to bank of ahlampia percentage wa hong ki dong ji cha aban le algebra yang hi ahlampia number system ho to hin chu to nung killing ta chu chong hi dia tu ni plus minus ni ma chan he on nai lo ni ki sa han wa na apayam lo ahlampia maths ke ni basic kati wa nga exam applicable di cha cha bo kai hon ni cha na to
let x gitu kaza lo ta ye chakan lo ya exam adinga boiwa athapya hi til plus minus hai to le jelanga hin velanga hin bona khon no bol masanga ko bot mas na follow te ngai na bot mas rules in follow te ngai til no bol dinga hi la bot mas rule la bin pi khun mas pende tiam bin tiam bi jo bracket chalana ala bracket sungai pina so mas pende ham mas pena ko first bracket chena ti sunga mo na so mas pending aban la ti sunga so chai phale kon second bracket na second bracket in the solding second bracket sunga so chai phala third bracket ma la ka ti cho la wala chi bo si on ki pithi na e wa ra pya ji thot third bracket ti in order it's order ai na bol dai din na bol chai phale ngi te din abana hi off zone se cho na bol ma san na bracket om le hela te ka banga 5% of 418 divided by 12 kita la tete ni na khut ma san lo de tete ni na khut ma san na bracket om lo pi jala na ajo te ahila off na khut han ding abana che pe ham division abana multiplication abana addition abana subtraction it's a rule na follow na ele question kanan pairing en bo we hano question number 1 144 divided by 12 into 30% of 240 plus chanang aji tang over 2 minus 1 by 2 check ko hante jangan mau na yang kau dah lang yang kau dah lang kin beng pas question kat nan so sa haning cerita bang mama beng mohon ta zan ham वन है mahal lo ऐसे मोमो लाई जो ना ताना मोहन नहीं ला चला $86.5 Is that here?
86 865.5 chứ na cái chân nó muốn na check those hiện tại thì bây giờ mà sẽ bên divide này nó ya quay zion to chứ ta bằng solve thì ngalo hichi solve mà sắp bên điều ham hichi solve bên mà sắp điều rồi na bracket solve mà sắp bên điều long चाहे ना off हिलो दे bracket ना चाहे bracket first bracket बोल के पीछे चला ना first bracket बोल के पे आइला चाहिए solve आइला पे हम चाहिए 2 to the 4 mix fraction का निकल रहा है चलो लो ये जो तो भाई इतनी बोल हम तो 2 to the 4 minus 1 को पे हम इसे पे बस आता हम 3/2 ना ये जो को 3/2 है ला जैसे से हिंदी कितना जीरो टाइम hichi kazi dinga helai te kazi da 144 divide hu itana khel ma sakte te ngai na into 30% of in pit some multiply te na chala na 30% of pam 240 plus 3/2 ta na eva of zaw na chu chi chala na chite ni na so ma sat lo te chite ni na so ma sat de na 0 achunga hi chi nu ya ma cham lo chu ngam tin cho multiply hi plus hi le na cancel thi lo ding minus ya na cancel thi lo ding multiply hi lo ni cancel thi cho chu na noi na te ka banga 50 plus 30 by 20 ka tia la chon 50 plus 30 80 by 20 na hi sa ngai chala na na cancel la 2 by 4 8 by 2 chala na e banga plus ya to ta na cancel la di ta lo re chala na 53 by 2 de di ta lo na ya chu chala hi ala ya hi multiply hi thelo cancel thi na atu ti le of chu ti te ni so ma sak dinga hi le 0 ni to 0 ni cancel ta na ai cancel la hi le chi za tam 3 into 24 bota chala na 3 into 24 chala ji ta 3 into 24 ji ta na into जी पे हम 12 ना दे हम 12 square to 144 या 12 into 12 to 144 होता ना 12 into 12 is 144 अच्छी पे से थे हम 12 square ना हेलो यहाँ ला न कट है 2 6 12 ये हेलो यहाँ ला न कट है 144 144 divided by 12 जब हम 2 6 12 ना 2 7 14 2 2 4 6 1 is 6 6 2 12 ना ए वंगा हे ना हे 144 by 12 so हे ना हे episode tam 144 to 12 square he he na 12 ta na ale plus masanga he multiply so masadi chuna but ma sa cho na but ma sa cho BODMAS minus c plus abana c multiply he ma sam chila la multiply ma sa chala na chutale this is 12 ji tang 12 into 3 into 24 plus 3 by 2 chala na c ka multiply ya le ja so da hum 864 so de hai 236 6424 ale 24 into 12 na botre tana 2 4 is 8 2 2 is 4 abana 24 na 2 8 da 2 8 to 3 ka multiply ale 3 da 24 to the 5 26 2 in here 3 to the 6 7 8 864 da 864 plus j ka male ja so tam 2 divided by 3 ko ja tam 2 1 is 2 na 0.5255 10 1.5 so 865.5 na so di am na ato tele question khat na pikir honing question khat very very basic itu chunya khat hu hazak ta yo le no bo do an le phai
Ele x plus 13 is equal to 139 minus 7. Jika aku nanti itu nak aku nanti x value hold out deh lah. One nine ना ना बोल जाता सुना मैं सुना मैं जी हम ला x equal to ना 139 minus 7 plus c equal to खलंगा चिले पे हम minus ना क्या मा multiply ahithei divide multiply हम चोरी चो plus इतना हो चिले minus इती है ना अब आना 139 minus ले minus sign चो e लो धाम plus form जितना ना 139 minus चिते ने 13 तो 7 ना plus same sign ना plus को माले ए बांगा minus देते हैं ना same sign ना plus को माले जा सो तम 17 18 19 20 या ना 20 दिया हिले 139 minus 20 to that हम 119 ना दिता तो 119 ना दिले क्वेश्चन का मामला पिक्चर नहीं है based on a strong hangai based strong ngai x minus 14 is equal to 218 x value पे हम वेनो x equal to ना अजवा चु plus चु equal to खलंगा चाले पिसोम minus चला ना minus चु equal to खलंगा चाले पिसो जहाँ plus ना minus चलंगा चाले 218 plus 14 ना 8 9 10 11 12 ना 1 2 3 232 दिया नमुहनम 8 9 10 11 12 3 232 ना दिया आज तिले minus le plus नहीं रहता अब आना है मेरे बेसिक ना twice x is equal to 138 ngapain nanti sih dah plus 2 equal to खलंगा चिले वे लंगे लजित लंगे लगे बंचो minus एलो लेते का बंगा ये चलंगा है plus और मन लंगे लचलंगा ने खेल लंगा minus तो देना minus 2 लखना ने खेला ले plus ना अब आना multiply 2 लखना ने खेला ले पिसो am divide नुई लंगा गोम देना ची अके काय मचाम लो ले पिकितिया multiply 2 3x 3z तो 3z अते लके काहे मचाम लो या जो 3 into z ना lx equal to चिलंगा चाले equal to खलंगा चाले पी ताम 130 divided by 2 ना तो अगर divide 2 6 12 ना 2 is that how 19 69 ना है क्या मा इतना नहीं पाता चला नाไอ้เล่อาจารย์เนี่ยป่าวว่าเห็นแล้วแต่ก็บางอ่ะฮิจิโอมาฮิเนี่ยค่ะทัฟจะเป็นการบอกแล้วนะ plus อาบอลคิดดูหิติน minus อาบันเล่
plus minus aman le multiplication na divide pa hi lakhana chile multiplication khadi wat khadi hi hu na 144 144 is equal to 12x ai lo la sorry ai lo la 2x is equal to multiplication to divide pass so did answer by 3 is equal to 3 to 6 x value hold antila Bata 2 times of x jala na twice x equal to divide hi equal to khalanga chile pi so divide to equal to khalanga chile multiply na hichi ni pi wacham tule denominator chung numerator kiti cho denominator hi lakhana chale te ka ma chi langa numerator bo se by denominator tita chapa he chalanga ka sola hile equal to achuna ngam de tin cha na ka sola hile ding tin cha atu tela chun hi chapa hi equal to khalanga chi phale achunga de chala na 46 divided by 3 chi ro cha na 46 into 3 na x value ko hori aju chite ni ko multiply by the ma multiply ji ni ta ye jo number le na su ke thon dia divide na mal na is it the condition of pale x equal to 46 into 3 divided by 2 hi achung na ngam la multiply tin na chala na number achung na nga ke te chale multiply tin he cho anoi la ngam do pale ela chi 2 pa hi equal to la khana ga khit nga le multiply chu divide na hom bata na divide noi lang pa hin to wala chung lang am ding achung nga pa ihina le noi lang am na ipuja jete ni multiply hin ka tiam tara cancel na dinga 2 to the 4 to 3 is 60 ta chuna number le na le cancel ha de chola na 3 3 is 9 3 to the 6 69 zan mo na chuna ala divide na am tan multiply am tan okay atu tele tough diwa holo de tats alham pia chi pe het poimo te te ngai thina bol di lo wale jo sai ke jang ya na number hi le ta la pong ka te 169 chi alien pera kan la 169 into equal to zamata sorry 13 x equal to 169 addition bracket 24 into 1 by 2 by 3 Chica volante. Chi plus lo no chi into bolu to pata slide plus lo into bolante asunga hu into asunga he plus bolu ne la asunga pa plus ding pa nga hi into 13 is equal to 169 into 24 plus 2 by 3
What I have done. Katas ita exam na poran le math question khat tham niam ka dong bor man han hi wait. Enggak no. Enggak no. Hichi equal to langa chile pida ka tiam. Multiply equal to langa chile pida ka tiam. By 3 mas pena so mas ad chala na. Hichi value khanin so da redu chala na. 3 into 24 jana mixed fraction kan hel de abam mala mixed fraction bol ta na. 24 into 3 chipe ham 3 4 is 12 na 3 to 6 72 na 72 plus 2 ko ham plus 2 achunga numerator ko hile 74 74 divided by 3 di chala na 74 divided by 3 di ta evanga 13 hi achya le vai langam dham 13 na to achoi le divide lawa ai phala chun multiply hi phala chun chung noi nanu mane cancel thi ta cho boilo is 13 square ne na le 13 square cho 69 chula na dia 7 8 9 10 11 abana cancel thi ta lo na 3 ma cha cancel thi ta lo answer to 13 into 74 by 3 na elo le 74 into 13 3 4 to 12 na 1 and 3 7 21 22 yeah abana 74 abana 2 6 9 962 na divided by 3 abana to 3 3 and 9 3 to 6 0 3 6 18 yeah 320.66 diam na mohan lau 32.6 hai बहुत अच्छा चिबानो 3 by 962 चला ना 3 जन हम 3 3 and 9 ना मचा बात लो बरासी सुन कम सो ना कैंसिल कर 3 to 6 मचा बात लो 2 कम सो ना 2 इन ता चला ना 2 इन ता चला ना अब आना यो पाना जो 0 की ngay ता चला ना 0 का ब्याला जो 22 डिजिट होता चला ना 0 ना बेरिया जो 0 पॉइंट ना ये जो all in all cancel चला ना ना देखा बंगा 6 divided by 6 minus 3 बंग नहीं तो ना 2 कितने ना ना चुन ना चला 2 नोम बंग ना खोलो जो ना 2 ओम बंगा ही ला चुन अल्फा मा ही ला चुन decimal को ऐसे था जो ना चाहे all in all cancel चला ना all in all cancel ना all in all ची हम क्लास को किले 0 इहा माला जो 0 कोई नहीं abana 0.6 3618 abana to 2 6666 ta ke repeat ta cha ato tia hele wata nang mo banga cho this 32 point na ti ba hele wata cha abi lo na cho nang mo jo 32.6 na mo chalo na 3 to multiply le ali pa hong do tho tho le chalo na 3 6 18 na 3 to 6 7 3 3 9 978 97.8 down ये लो पिच ना थी रोज ले ते का बंगा 0 कोई न थी देखा गा पे 127 divided by 3 का बाबा में हम 127 divided by 3 plus minus ana bui hon lai le bang chu ham safan inte kem bol hano 420.3 le kit ta chula achung pen 127 ya nang in 420.3 420.3 na mola
Lin momo tai le 4 positive 3 to 339 3 to 6 3 4 12 1260 chime 127 kitia divide on here on 9 point boy 127 chula na 3 z how 3 4 za 12 na ani niya ma cha intalo pi chula na abana 7 hong ki chula na 3 z how 3 to the 6 abon bona ke som abon bona ke ka ham 7 by 7 he labon bona ke ka hare chula na abana khani la belom de chula na ta he bon bona ke ka halo pi za ba nam 1 na ong sodium na la yang intalo na chi ke chai han lang lo sodium talo le ke chai ta chon san he na ei wa nga abon bona ke ka hla chala na cha hi ke ka hla lo cha chai ke ka hla chala na cha bon bona ke ka hla khan wa 3 in divide go le ne wa ta chala na 0 kyap cho zo lo to 0 kyap chai wa nga pi nga chala 0 ke ko hem te na bon bona ke ka hla cho ne them na le 0 na ko ya he le point ta cho na decimal long tai 0.33 that's 3 and 9 khanum marketing 0 ko 3 3 and 9 decimal ki koi jo pana cho decimal ko koi ngai ta lo na azo la ngai bolo je pite se 20 ga thel che na ngai 127 by 3 che pena ji ya kada answer cho 42.3 na nahi 4.2 khachu previous question che pite 962 divided by 3 na bata chebang ye bata 3 3 is 9 chala na abang bona ki ka tha chala na abana piung som 6 na 3 to the 6 ki ka the na lai na chahi bon bona ki ka tha cho the ma abang bona ki ka tha lo he na te ka banga 5 te bang ha na he la chun 1 aba kha hu so de 3 4 za decimal ko lo ka bol thi na e wanga chahi abon bona ki ka tha cho 6 abon bona ki ka tha ta na ele piung su da ham 2 na ele na decimal ko thiam na ti cho cha na 0 ko lo decimal ko thiram na ti na ti hon cho na ipilinga 0 ki ko ham ti le chun hichi bon bona ki ka tha cho he thema hicha hi bon bona ki ka tha lo 1 ki ka 1 remainder of na lai na abana la sodium talo pi chala na 0 ngai sa ro chala na la sodium talo pa na digit so na ding to 0 ko wa hele decimal ke ko cho he chala ya la sodium na lai na abana hi chi bon bona ki ka hale abana chu to digit hom pe cho 0 chala na habbe na dinga 0 habbe dinga la chun ikilo ham 0 kyap cho achunga ne thema abana 3 zan ham 0 kyap bezawa hi 368 na abana 368 0 koi be na denga to decimal om sa ta ya cho koi be ki ngai ta lo na 0.66666 ta ta 320.666 ne thema na boi na la ha nam cha hai he cha hi ban hong kum sun na ilo lan divai khan bo ki rote chela han na bo ya boi di havle basic hi ni ki thung ki boi ki na le jan ai la divai bol do ham 29 divided by 7 bola ne lang division bola ta to ni 29 divided by 7 question khat na second question to 29 divided by 7 7 trillion balam nang ni denga 3 bol jo 2 ka bol da 141 divided by 2 question number 3 5462 696 and 8 divided by 9 okay
Abana remainder loading. Abana question number 5. 1, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Divided by 3. Team both of them. Okay, bueno. The last question, two near ring, no? Aban la. Tizo le question kana pya nahi hai. Past question, aban la. Tizo bola ten last. Sudah lah. Kini ka bola na hon ham. सुनेगा हम टाइम टेबल ना बाहर होना ये होता है नाम पे से होना वो ना मोहन टाउन Mana cuma rota, website ta. Daw sunam le se yantan na ina na mal. Ai le jam. Come on, thei. Question number 1 is ham. 4.14 na. Question number 2 la. 740.5 na. Number 2 la. Number 2. Is that 606.8? 606 point decimal hai hoita na boram ne jo na beg na decimal na question ki page oh chahe decimal am lo ris 44737 na diam wala khot ni tile question number 1 29 by 7 na 29 divided by 7 7 san ham 7 4 28 na 7 4 28 abon ai ki kal hai so khat bom na lai na abon ai ki kal hai le ipiti ham 0 ko the ga ti chla na bol diom na lai la na
te ka ma chalai 1 no man lang che pon ki ka thana la 1 kala ha hi le 0 ko koi thi cho chai 1 yang lo ka bon ki ka lo 1 bo chu tala decimal ta na 7 is 0 ko koi ta na ahon penya 2 7 1 is 7 na 3 na 7 0 pita ka koi ham tele decimal om pha na cho decimal ko koi ngai ta lo cho chai decimal ko koi kin tai ko koi ngai ta lo decimal ka ki koi le decimal za wasi si chung an si thi ta cho 4 is ham 28 abana cho point ni cha bola ta pira 1 point am 1 77 sorry 49 na di tam 20 abana cho 2 heading abana 7 is ham 7 2 14 ta om pe pe chi pe 4.140 na cho jadi abana question number 2 nahi tagi na question number 2 nahi 2 divided by 1481 je zan mon 40.5 na 2 7 14 dia abana kai pe ham khila ani na khila ta chona ji divide thi ni wan lang la 0 ko koi ta chona te ka ma ji 1 ta bang ni la 2 sang ani zo 1 ani la 0 ko bol din abana kala la din na 2 is ham ji 2 4 8 1 aki kala ta 1 na abana khoi pi to choi pi ka tiam decimal ko koi ram 0 ko koi da ham ha 0 ko koi ding pi jao chahe abona ki kala chala na khan hong su chala na chi chi sang ani zo chala na decimal ko koi the din hi ta ki kala chai kya le pi ka tiam 0 koi ding na 0 koi ta na point ta decimal point hello ha pi ka tiam to chama te Ini jalan na. 2 7 14 okay ये हम काला दें 1 2 4 8 काला देंगे 1 heading zero को कोई ले पिताम चे 10 चला ना 2 जना हम 2 5 10 ना कि काला थे ले पॉइंट कोई ताते ना 740.25 10 wana ki kala ta na 740.5 di nam to 745 into 2 25 10 na 25 10 abana 1 hand 1 2 4 8 2 7 14 148 1.01 di na chana diam to 214 abana ki kala 248 abana ki kala 1 ki koi na 1 2 aki bol thelo ya 0 aki la hla chun 10 ta chalo na e wanga 5 ka bol ki na le galin bol ta cho decimal la ti ngai na chai na kala hi le abana ki kala ta na aban wicket na ta chu di so di le question number 9 divided by 9 6 7 8 chela 5462 divided by 9 na 9 is around 69 na 84 na 06 kata 606.8 into 9 8 9 is 72 6 9 is 54 61 6 abana 6 9 is 54 5461.2 5462 6954 चला ना abana ki kala chana nya na abana pe hum 6 na 0 na 2 ki cover ki चला ना abana pe hum 69 na
6 9 54 abana is this 8 vanam 5 6 7 8 9 10 11 8 ham 8 ham 8 van sala na point 981 na so 8 981 872 na 8 dem 606.8 606.8 into 9 8972 6954 54 plus 7 61 na 6 abana 6954 5461.2 dito abana question number kanila 134221 by 3 chiti na bola nam namuan ta abana kalau kunci 3 are directly divisible hi lo hen na nga sum of digits if ham divisible by 3 hi ngai chala na 3 abana 2 3 abana 4 5 6 ki ka the chana abana ki ka the ti na 3 divided by 1 3 4 2 1 1 na ga khut ni ha na bol do na le 134,211 divided by 3 44737 di chana adi achot tela pharbe practice ada na bolan delang pass question khat bola ta na to nya sai na ding bank PO pass question khat bola ta SSC ayong chong ji question number 1 bank question number 1 here 1 2 under root hoy pa nai lo pi chu na under root ho pa nai lo le khat bolo ta pha ho khat bolo ta one 115 divided by 5 plus 12 into 6 equal to question mark G plus 64 divided by 4 minus 35. Option A to 114, option B to 118, option C to 108, option D to 116, option E to 111. It's a pen. Board of them. 114 है हमें इंजर मम जन मम
Both at the follow this. Take your time. Namo low. Delay. What all? Chop hala mas apena divide he pin khelen ka dewa chala ga to divide he friction apoi di chala na itin bolji be di chala chala ma divide mo divide friction apoi na dita abana hi bod ma sa che pi ma sa de ka tiam division bracket of division multiplication addition subtraction chalo na bracket on low of low division to hichi chalo na abana multiplication ni bol do abana chi bol ma sading te na chalo abana plus minus ho na ala chi za ham 5 to the 10 5 3 15 23 chalo na abana chi za ham 4 1 is 4 24 diam ale to hi amo chang chang che pium tam multiply chung ma sa sa jala na adang ha divide che ba hi ladang ha boli che pi mam multiply ngai chala na chizar ham 60 to 12 to 72 diam 12 into 6 so ham 6 to 12 6 1 6 72 chala na multiply bola le ei lo yang la bada che 12 all I don't kill 12 into 6 को इतने बोल रहा हूँ 10 to 12 को 10 plus 2 का दिखे चला ना 12 को ना अल्लाह 6 into 10 को पे हम 66 into 12 को पे हम 12 को मारे जाते हम 72 ना लोग थे मारा कब थे 60 plus 2 6 12 72 ही ले तो चमो चंग चंग पीम ता अमो चंग चंग चु abula hi piumam 23 abana piham plus 72 abana ko equal to question mark na chi hold adia plus piham 16 abana minus 35 na aile I hold oding pau chu mun chum be khala ning langai non do de chala na aile chi se hi chilanga le hi taw na chi het na dinga cha ala chu iti he di ham tile chipa he itin je din equal to hichi thau thau re chala na 23 plus 102 dia hi chipa he velangam chipa he je langam ya hi chipa ji ma se yong lang ke bang thau thau chala na no na chipa he chala ji ting chipa he ai lo la na confuse khaw la chi ol 23 plus 102 na 16 chu lakhana ka hiya le 16 masanga pi mam plus na 16 chu changa ka hiya le pi gatam minus ta chana minus chu equal to khala ka hiya le pi ta plus na 35 equal to question mark da ala chala la hi pi ka ti ta masa cha same sign si ne ding na plus is it oh Chitahin chi elo direct nga chila la chin la do re nang la thaka tho tho choi chi yong oh thaka tho elo la chila la he chin la do na bol la minus to plus ai chi ma se na ho to lo pi chite ni bo chi au ma la oh multiply divide ti ki ka am khala chun boi dia na cho la hi plus la minus bo se pa la chun hui chi ma sa sen lang plus si en lang minus la do en lang elo yong la chila la hin chila do en lang abana mo si chi en lang lo 72 la 16 kala do le pi mam 56 chala na hichi piso tam 56 so ta chala na 56 to bona ka go pe chai ta chala na 56 plus bham 23 plus 35 kumale 6 plus 5 11 plus 3 14 na 5 plus 5 10 plus 11 114 answer 114 oh hichi ka sei banga te ni plus le minus bo se au ma hi le na bo the ei lo wa le om hi kha le te ka banga cho
hichi ti ka solve ham cho ham de mandile ta answer cho 114 ya na ai lo wale same sign hichi ko male pe ham 23 72 35 chalo na same sign hichi ko male pe da tam 5 plus 5 10 na 7 plus 3 10 plus 2 12 13 130 ta chana ya minus 16 minus ka bo same chalo na minus को 16 minus 12 कितने लाचो चिते निका कॉपटिंग minus 16 minus 26 minus 28 कला दो दिया ना ए वहाँ चा 16 बोम चलो ना 16 बो चिया नोम खा ले कती बचा चाहे minus 16 बो कला दो ले 10 ला 6 ला दो ले 4 2 ला 1 ला दो ले 1 अजी चुचिन खाना पी 10 पी ताया ना 2 हम ता चलो ना 2 ला खला दो ले 1 1 ला 1 ला दो 1 440 so थोड़ा कैसे बंगा चो लाइन खाना प्लस ला माइनस वो माले होय ची जाना हो त पोय ना होय ची मसा सा ना चन बोट मसा अनि ना दे दिया दिस जी क्वेश्चन खाना बोल बेगा मना ना दो तम बोल बेते the last question previous being the last question khat boल ना बोल सा नहीं Being at the last question, kat na boss ari niya. Anom diw kat na lapi ang tayo niya. $63, $65, $6, $79. Hung hana sa amiti yan. Bol niya hanto. Hala kayo tin hada lahay tante. Bol hana. 1 kat ni thumli na divided by check a previous equation plus 2002 divided by 26 plus 750 divided by 25 answer to equal to answer to 204 212 kung tano 208 D2 206 D2 110 kung ano Ano? Kan ko datang. Makol ka pa nam na ba ang dam ikol kon datang ko kon taw ta na. Ko kon mata answer chu chilang ahin ban ju do 204 212 208 206 210 chi answer chu na option la nga ko ko mata chi se option la ho chi hidam tia hele 1111 divide to if you bol ka tiam kita noi la ko mas deflection a khel na 2 ni divided by 26 plus 750 divided by 25 equal to this na question na chi hol na te la chung bon ma sa to divide bol ma sa te ka ti chula na chi se divide na bol answer na mo chu le le ka chai chu na ala chung chi pam 11 divided by 3 pam 11 minus 11 na 0 1 dam 101 dam 11 divided by 11 chalo na 11 minus 11 apon abo kha cham lo pi chalo na 1 ka kai tha le ne wang lai na
cái thả dùng lại khổ vẫn lại khổ na các cái thả ní các cái thả nó thì ngao cho zero các quay ngay ta cho na ấy cho khách cái thả ta cho na anh em nó lại lệ zero cái thì lúc cho bây giờ nó thì khách nó lại cho na khách các cái thả thì 11 số ta na ấy và ní các cái thả nó thì ngao cho khách cái thả ta ya khách các cái thả bên nó thì ngao cho zero cái ngay ta na 11 1 is 11 entah 101 T 101 plus 26 to 2002 kau yang boleh terjadi kan 26 by 2002 26 7 times some 642 na 182 kena pen cina 200 to 20 kalau thelo 20 new bal cila na ya to 200 kalau tak cina 2 new bal apa na 20 new bal 200 kalau la naik pen cina 8 trillion bal tak ada balik itu kita ya 26 into 8 8 is that hang 48 na 2 is 16 something 208 bal tak cila na 7 here le jat ham 182 10 la 2 la dollar 8 na 9 la 1 la dollar 182 na 7 times mama hele pe ham 182 completely divisible na ali jat tam che 77 plus 25 to che 25 3 times so 75 oh 25 ana se pe ni 25 to ni ko goma le pe ham 25 ni ko goma le 50 chalo na 25 plus 25 50 chalo na 25 ni ma ko goma le pe tam cha hi 25 thum ko goma le pe ham 75 na 25 li ko goma le pe ham 100 100 ni ta cha na 25 ni ya hi le 50 25 thum hi le 75 na 25 li hi le 100 chalo na chimel chi ta oh pa ya pa boy 25 is that not 75 ham thum chalo na 25 thum chu 75 hi le 0 na ya chu 0 na plus 30 ah ajo tele 101 plus 7 chi chi te ne gom na chun jan ham 107 de chuna 70 to 30 ko igoma le bata 70 to 30 77 80 ka bola ham 70 plus 7 लिखी थी चुना 7 to 3 ही को माले 10 सो इतनी को मेरे चीज़ इनके तो ना ना 70 to 30 को माले पिसो दाम 100 हिंदू चला ना 70 to 30 को माले 100 हिंदू चला ना 100 एवं का को मो पी मम 7 का को है चला ना या ची पीर दाम जिसे से ही 107 ना 107 to 101 को माले 208 दिया 208 na ya thema itai akizi thole za za num thuye exam phala khon bela chon sorry exam phala khon bela chon 70 to kam muthala 100 ak gyal din amo chen chen so kayan bhe na 79 plus 31 katya la kota ko ko bola 70 to 30 ko bola 100 kati ta chalo na 100 amo pi ba na 9 plus 1 10 na 110 ah na speed calculation zo long lại kiểu được ta cắt lại chạy tàu ta tôi nhà tiếng copy hả nó stick xếp gì hả nó revision là chỉ hơn ngày rồi về đó là bốn phát lần hết rồi tôi nhà tiếng tàu tới đó nó tôi nhà chơi là basic mình giờ riêng apa na phải tên bộ tàu tới mixed fraction ni bo nai lo simplification mo daw no ai patem bolo ten percentage pa no ten na pia pa jo hamla abul chu elo le calculation ho ai pa mas bo do ham na pa le ban chi do ham na simplification mo bolo to ấy cho bé ngọt tôm tàu không gì simplification bỏ lót square root là kịp root họ bahar andi nga gì không một ít chân chân hết một tam chỉ phải mỗi ngay 144 to 12 bỏ là
missing series number series to am pa 1 square to pam 1 square to 1 2 square to 4 3 square to 9 4 square to 16 5 square to 25 6 square to 36 7 square to 8 square to 63 है 9 square to 10 square to 11 square to 1 to 1 ना 12 square to 13 square to 14 square to then he mix जो confusion hit alhom pai 13 par hom dina 14 par tam di ngai na chalo na 14 tam jo ya 196 tam jo tai te ajala 13 square 196 na te na chalo be 15 square jo 225 16 square jo 256 17 square jo 289 na body on lo ni no mal last digit chama to na 2 square ko 4 hila 4 hing hai na 3 square ko 9 hila 9 hing hai na pata 14 square cho 169 na di te lo cho 14 cho chaina cho pya ki chai ram 4 4 16 6 a ki chai cho na 3 cho 3 square ko 9 cho na 5 square ko 5 a ki chai ding 6 square ko 6 a ki chai cho na 7 ko 9 a ki chai cho na 18 square cho 3 2 4 na it is 64 4 I get ID na cha na confuse ka 19 square ko 3 361 ahiye 19 square 20 square 21 square 21 square sa bahar 25 square sa ji do ham na bahar hanam 22 square ko 464 है 23 square 3 9 आके चाहिए तो मैं प्रा 2 नहीं थी 5 2 ना 24 square को 476 हम के देंगे तो सामने 576 ना 25 square को इतना को keep ना पोते जिंगे keep बोला था तो तिले square चुचु हितान 30 centi nga do am now 30 centi hote na na baat man la pana pana 6 is na baat na 26 square to 676 na 27 square chalo 7 to 9 28 square chalo 8 no 784 na it is 64 29 square chalo 841 na 30 square cho 9 सबसे बाहर है ना जिंगले ना जना थी ट्राई दी है अब ना स्क्वायर ना बोला है ले इतनी ना बाहर ना है ले बता root over 64 बेहम जी 8 है ना वैसे हम 64 तो ची 8 ना अले 1 to 1 खोला 11 square to 1 to 1 root over 1 to 1 को 11 ना 256 ला root over 256 16 ना 16 square to 256 ना अब आना 3 to 4 ला root over 3 to 4 8 रहे 18 ना
chi jingle past question ahung hor under root hichi ne head wala chokon head do tine chuna bung butun wala ke chai na bahar cha to cha